Assalamu alaikum. Алло, Андрей, главное прораб. Sabah işbirlik. Evet, böyle üç polni da gittin dolu dolu. Tak beton ne bilo sabah ili. Beton ne bilo. Topon Bu akşam aslında çok güçlü la. Bir şey. Topon latin balat ya habruşa kvaylar ya. Babeš probni zakuski nirupun. Normalno bu şey. Çok fazla. Ya hanım yok arkadaş. Assalamu alaikum. Moduş. Verduş. Alet tuğuş. En zo'n project, ja, zo laat zakelijk kela sol binnen voor. Zo oorgedit. Beton telshina. Yatina da dekorativni kamin bols. Şey ista peril şols. Olur ya satrasa şols hastisi. O masvet şols hastisi. Hoş var. Most na dvije zone je, stare i nove je ušte. Bo metti još. Vahim čula ićo priču avdak do. Ona gala je khazin ugur dünen de khaz meclik din. Sılmaz oluyor çıkar. Şöyle işiti kompleks dokkunan husmişin. Azdayasan qagin dık jür niyaqş din. Şkol sali şu qat meldin o ditin ver vas. Şikoyzen so simen. Husmiş yaş. Вот она полный материал, стройматериал. Hadi doktor, vallahi doktor reis koy paça. Ja, zo paça. Sen la, da metti keçina ya, mel hazır lavtu şu. Hastayız. Çünkü готовы сортять eski işte habeş. Hadi doktor. Интуа подой полностью ощущение уже ели полностью бухован водопровод полил полностью. Срок успевать я шло, еще гладко шел, что еще. Еще гелши. Так нормально. Alhamdulillah. Allah'ım da acele davaya kabul. Yallah bu gel doktor men aldın olsun. Ahmet Sula.